Očekivao sam da će doći do sukoba, ali nisam očekivao genocid. For centuries, Muslims, Serbs and Croats had lived here together. Now they had to choose a future. Half the Yugoslav republics had gone for independence, and it was time for the Bosnians to decide. The UN's General Mackenzie indulged his passion for home video, even as he asked his soldiers in the city centre what exactly he was filming. Victor Popov, I'm watching the smoke from the downtown area. Can you tell me, is it in the direction of the presidency? Over. Victor Popov from Victor Charlie 1, yes, it's in the direction of the presidency. Over. From 3 directions, the Serb forces, backed up by the tanks and air power of the Federal Army, closed in on the heart of Sarajevo. Milosevic sent the Bosnian Serbs a new general to run their army, Ratko Mladic. This is what he ordered for Sarajevo. General Mladic, bez panike, ko si ti prvo? Vukašinović, pukovnik. Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu i tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine. Razumem. Samo nema srpskoga življa mnogo? Da. Idi na artiljerijsko smatranje, da ne mogu da spavaju, da razdučimo pamet njihovu. We feel that we are not wanted in Europe, and we feel that the Christian Europe hate us because we are Muslims. That's our feeling. You see, they are killing me here because I am a Muslim. The only sin, and the only sin that, and the only guilt we are accused of is that we are Muslims. Snipers. Snipers everywhere. Sarajevo is synonymous with snipers. You can try to go in first call. To ljudi koje sam ja poznavala, s kojima sam radila na pijaci. A baš to kodnog 5. februara. I taj moment kad će da padne granata, otišla sam po ručak u Dalmaciju. Ovaj isto, jel? Ne dimnjačar. Poznata mi. Gdje je ona stanovala? Ova? Pa moj dođeš u zgradi. Ugledala sam stravičan prizor. Bilo je grozno gledati. To su bili ljudi mrtvi, ležali su bez glave, bez nogu, ranjeni. Ne znam, ne mogu još uvijek sebi da dođem kad pomislim na taj prizor i na to sve. Grozno je bilo gledati. Ja, ovo kasno. Kod njega sam se zadržala, tražila kafu. Ja, gospode. I ovo bi trebala staru. Znam, kod nje sam uvijek kupovala. I ona je pogleda. Ona s cigare što je prodavala na čošku. Uvijek sam kod nje ribu kupovala. I ja. Nikad se nije miješao nikakve politike, niti je bila u partiji, ni u sindikatu čak. To je jedna domaćica, majka. Kome ne može da vrati ženu? Ja živu u najvećoj harmoniji. Zašto da ubija i po kojoj osnovi da ubija jednu nevinu žrtvu koja je posla da kupi jednu stvačicu za djecu, za familiju, da spremio ručak. Zato i Mitterrand, i Major, i Clinton, i Jelcin mogu dozvoliti da se ovako nešto radi u srcu Evrope. Ako taj UNPROFOR misli da će nama dati kašiku, riže i da ne umremo, onda nam stvarno ne treba. Ja ću podići svoj glas da oni idu odavde. Što prije to bolje, jer on će ovo mogli stopirati
u začetku, u samom početku, koje je moglo da stane i da bude stopirano. He was immediately operated upon. He had the palsy. He couldn't move at all. Now he's improving. She knows her husband is dead. Yeah, she knows. This war is not the war anymore. This is just a crime against the humanity and the civilization. And if you ask me, what else could it be as the reason for the whole world to stop this bloody crime, then I have no answer for that. For me, this is more than enough for everybody in the world to do their utmost by all means to stop it immediately. Are they doing their utmost? Well, I do, but the world do. The world should do, but they don't. Why are you fighting in this frontline position? Možda ako mogu da vas pitam zašto ratujete na ovoj borbenoj poziciji? Pa vidite, kao i sami znate da smo napadnuti od agresora. Stali smo u odbranu. Borimo se za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, za našu domovinu koju smo imali, koju želimo da imamo. Ali rekao sam da svi koji su okrvavili ruke, nije će stići kazna. Stići će i kazna kad tad u njihovom životu neće moći mirno spavati. Baš zbog toga što su meni pokvarili djetinjstvo, njima mladost. Svima nama su ubacili ono u ruke što ne bi nikad pomislio da će uzeti prije u životu. Baš zbog toga će istići kazna, a Bosna će biti ko nekad. Scaffolding props up the shell-damaged 16th century walls of Sarajevo's great mosque. Muslims have been in Bosnia for 400 years. Vidim ljude radosne, vesele i vjerujem da imaju lažnu nadu. Ovo nije mir, niti će biti mir. Moja je žena posljednja žrtva ovoga. Pošla je sirota u pijaci da kupi hranu. Ja lično ovo nikad neću zaboraviti. Te zlikovce. Međutim, naučit ću svoje i djecu svoje djece da se ovo ne bi ponovilo više nikad. Iako se to govorilo i poslije Drugog svjetskog rata i poslije svih mogućih logora u Njemačkoj, nikad više. Međutim, ovo se desilo vrlo brzo, relativno brzo, nakon 50 godina. Što sam ja kriv što sam rođen musliman? Pa što sam trebao da se rodim? Ili hoću da budem što Srbi hoće, da budem Srbin, da me prekači. Neće to doživjeti. A u džamiju nisam bio. Pa zar sam ja fundamentalista neki? A sad ću bit ću pravi musliman. Naučili ste jednostavno nekom drugom načinu života, čuvanju, rasipnici. A mrtvu jede zec. Mrtvu i zec, hoće ti biti zec? Hoće. Samog mene tiče, mogu svašta jest, ali djeca ne mogu. Djeca treba da rastu, da se razvijaju. Nisu sve ono što smo stekli. Tako da nam je to jednostavno tako na ovaj način i oduzeto. Što znači da u budućnosti Boga mora se čuvati mnogo bolje, bit će mnogo veće dobiti nego prije što je bilo. Znači, bit će ovo dobar jedan dio života kasnije posle rata.